Kathaltalio Somir Das Butharjakmani Patimungo Swbai Somir Das Butharjakmani Patimungo Kwrwngjak rokni nok huk Swbai Sukrup Khlaijaka tongma nok rok Sokchajakha laitanai salkisa sikang hor julai khlaiye Somir Das Butharjakmani Patimungo Swbai Kwrwngjak rokni nok huk Swbai Sukrup Khlaijagai Sokchajakmani Patimungo bai Kwrwngjak khorok bwrwi Amtoli thanani bising khobjak Kathaltali amchayo Somir Das Butharjakmani Patimungo Swbai tabukbo tumflajak halo Kathaltali amchaini torun songoni tangphang tongmani Somir Das Butharjakmani Patimungo bai jolilaijak nokni Borok jolilaijak amchaini lukurok yagulo amchaini no sopon sutrodor Kwrwngjak tongo yak tongo hnai bini nok huk Swbai Sukrup Khlaijakha nok rok Sokchajakbaikha yagulo police rok manikhwnei Swbai Sukrup nok huk Sokchai Rwmani Patimungo Kwrwngjak khorok bwrwi no romjaknai rokni mung Raju Loskor Kami Rani Khamar amchayo Pabon Das Kami Kathaltali Hati amchayo Sojol Das Kami Rani Khamar tei Lokhon Malakar Kami Mudubon Kathaltali amchayo Sangrongchalo Saltang Hangkor Police Super Nomit Pathak Saikhna rwkha khorok bwrwi Kwrwngjak Patimungo Swbai romjaknai khorok bwrwi no romwi tubujakha thanao arni bisingo Somir Das Butharjakmani Patimungo Kwrwngjak sopon sutrodor khobui khorok thamno dorbanog tisawai salbani police simano rohorjakha sopon sutrodorni logyo tongo sojoi sutrodor mithun sutrodor जैसे कि आपको पता है कि कठलतली पे जो घटना हुई थी उसमें जो अक्यूज पर्सन को तो हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया था 3 अक्यूज पर्सन अरेस्टेड हैं। उसी के साथ साथ ये घटना ये हुई थी कि वहाँ पर वैंडलिज्म हुआ था और ये आग लगाने की जो घटना हुई वहाँ पर घरों पे, तो उसको लेके भी हमने जो है कड़ी कार्रवाई करते हुए इसमें 4 जने जो इसमें लिप्त पाए गए थे इनको हमने अरेस्ट किया है और फर्दर लोगों को भी हमने आइडेंटिफाई करके रखा है और उनको भी हम जो है जल्दी पकड़ेंगे। और कितने हैं कुछ? ये हमारे पास वीडियोग्राफिक एविडेंस में भी कई लोग हैं वो आइडेंटिफाई किए जा रहे हैं और उनके अगेंस्ट भी हम कार्रवाई करेंगे। Shape your future with technology at NALED Agartala. Under NALED, deemed to be University of Ministry of Electronics and IT, Government of India. Admissions for the 2026 to 27 academic session is going on. Choose from industry-focused programs including Diploma in Computer Science and Electronics Engineering, BCA, BTech in Computer Science and MTech in Data Engineering. Experience modern learning with advanced labs, expert faculty, paid internships, placement assistance, startup support, transport facility and hostels for boys and girls. Tuition fees are free for SC and ST candidates. For enquiries, contact 0381 239 1010 or 8794 822 459. Step into a place full of new ideas and opportunities at Techno India University Tripura, where you learn, grow and build your future. A place that truly helps your dreams become a reality.